Sa nama je umjetnica Aleksandra Tomić, pa gospođo Tomić, možete nam malo više reći o svojoj izložbi i ona je, pretpostavljam, krenula u Tuzli ili je bila još prije u neki par gradova? Ne, je bilo u Šapcu, u Beogradu i sada u Tuzli. Samo izvolite. Htjela sam da predstavim izložbu Poklon, u kojoj je u stvari reč o našim unutrašnjim svetovima. Znači, nekad nas te čaure, Poklon je u stvari čaura, nekad nas one sputavaju, nekad nas štite, zavisi koga i kako kad. Recite, po čemu je specifična ova vaša izložba, jer kako sam čitao kritike, odnosno kako sam čitao impresije na internetu, svi su oduševljeni zato što je totalno drugačija od svih do sada što su gledali ili što su bili posjetili. Da, doživljavaju drugačije, sad ne znam da li je to baš zbog materijala koji sam koristila, jer vuna nije baš toliko zastupljena sem u primenjenoj umetnosti. Pretpostavljam da je to vuna u pitanju, pre svega. Odakle vam ideja da koristite vunu ovako je u umjetnosti, odnosno da napravite jednu izložbu u kojoj ste koristili vunu? Pa slučajno sam na internetu vidjela loptice od pustovane vune, onda me je zanimalo kako se to može napraviti od one, da kažem, gomile dlaka. I onda sam kupila vunu i tako počela da istražujem. Jako mnogo može da se u stvari postigne sa vunom, samo treba malo istraživati. I za kraj možda ovoga da nam kažete gdje izložba dalje putuje? Ja pa ne znam tačno, nadam se da će još putovati. Ništa, hvala vam i želim vam mnogo sreće i dalje u radu.